Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Kathy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ure anyapay tinaaramidan ti inak. Sumken lata ti asik ken kuana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Kathy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano ka di manin ang makaawid kayo, tatang? Diyak pa'y maibaga anak ko. Anusan nyo ati agbati akanayon? Saan tayo mat nga agbyag no sa anak nagtrabaho? Nagrigat mo ti kastoy akasasaad tayo sel mo. Kanayon ti kaawan mo. May mayat kumano dito'y lugar tayo ti ayan ti trabaho. Anya nga iti mastrakak at trabaho dito'y. May mayat ti trabaho iti bagyo. Isu nga anusan nyo nga agiin na dayo tayo. Anya pa nga rod. Ano saklatan ah? Sika Kathy, tangay sika ti inauna. Tulungam ni nanang mo kadag iti trabaho na ha? Day tamot at talaga ti aramidok, tatang. Kanayon kumot at tulungan ni nanang. Alang arod, agpakada ako. Katag singsingpot kayo. Mabisina ka naggapoy di pagadalan, manang. Mga anak ko ma, ngamawan mo't gayam makan. Mabiit laang tagluto ak. No sa di naman nga minan tinapnapanan ni nanang. Awan manin anasangputan ta. Saan mo ka di nga impulong ka ni tatang? Akanayon ti kaawan ni nanang dito'y balay. Saan? Mabutengak mo't. Ang mga no agungot ni nanang kanyak. No adda dito'y ni tatang. Saan mo't apumampanaw ni nanang? Ngam naawan dito'y ni tatang. Kanayon mo't tan arumwar. Syakto pa yun ti agtrab-trabaho iti amin at trabaho na ko ma. Aglaba, agluto kan agdalos. Sige, agtinulong tan nga agluto, manang. Siyak ti agaron, tas ika ti agisaang. Alaman nga rod ading ko. Sabado ita nanang. Rumor kayo kadimanan. Katun ah, apay aya. Kunak nga minutulungan dak nga aglaba. Saan na bale, takabaalam mo't asiksika. Sa dino ka di ti papapanan nyo, nanang. Awanan pakibyangam no sa dino ti papapanak. Ti trabahom ket di ti aramidam. Nanang, saan nga amo ni tatang akanayon nga awan kayo dito'y balay? Kat, anya nga rod ita. Ipulong na, kasta. Diyak kayat nga agapa kayo kan ni tatang, nanang. Iso asa anak nga agipulong. Ngam ko ma, saan kayo nakanayon arumwar? Kasano numaman ni tatang? Saan nak ama pabasol ti amam, takanayon mo't ngamin nga awan. Maboringak dito'y balay. At agtrab-trabaho nga rod. Kurang ti diskarte ti amayo. No kumaijay bagyo tayo amin nga agnaad, tapno saan tayo nga agiin na dayo. Saan mo't? Ta saan nakano akabailan ti agabang iti pagyanan tayo? At damot nga rod balay tayo dito'y. Sayang mo't ano, awan agnaod. Oy, saan nakman abagbagaan akasta si kakati? Anak kalaeng, laglagi pom dayta. Ne, apaya si ka manan ti aglablaba, Kati. Ayan tinalaing nga inam. Rimwar, angkol. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Talaga agaranggan diyang dayjay nga inam. Apay, angkol? Amuyo ka dino sa dino ti ayan ni nanang? Ha? Ay, saan? Ngam adu ti madamdamag ko nga aramid ti inam. Anya ngay dayta, angkol. Saanan arumbang nga maamuam. Basta agsingsingpat kayo kumay ti adim. Sursurwa mo dagiti amin at trabaho. Tapno uray awan ti inam. Saan kayo amarigatan iti adim? Amok mo ti amin at trabaho iti unag ti balay, angkol. Siyak mo amin ti agtrab-trabaho? Nasingpat ka talaga, kaanakan. Katsapay la kuma, ta saan ka nga umalala iti inam. Mabit laang, umayan. Ni, si kamad gayam anti dayan. Umanik ka ah. Ay isaanan. Awatam da ito'y. Sidaan niyo ka ni ading mo.
ko na ni uncle mo nga ado ti linabaam kat ang mga nusan ka pa'y anak kaluto iti pangaldawan niyo. Saan pa ya talaga, auntie? Agin ina na aglaeng, sakto agluto. Inlakaman kayo ka ni ading mo iti linutok. Saan pa asimbang pat ni nanang mau? Saan pa auntie? Ang mga nointun bigat to na sumangpot. Ala, awatom nga rutoy si daan niyo, tamangan kayon ka ni ading mau. Agyaman aklaunay, auntie. Umay kan ading tamangantan. Nakaluto kan, manang? Intod ni auntie Dayan to si daun ta. Saan tan nga urayan ni nanang? Ang mga no saan nga agawi dayjay. Mabisina kon. Kan nabanugak ang naglaba. Iso ang mangantan. Sige nga, Rod. Manang. Hello, tatang. Apay nga imawag kayo. Hello, anak. Apay asan nakasungsong bata ni nanang mo? Nakaturog ka di? Kuha, tatang. Saan pa asim mangpat ni nanang? Anya? Anya to orasan? Sa dino tinapanan na? Jak amua, tatang. Saan namat nga imbaga? Kanayon ka di akas to'y aramiden ni nanang mo? Kuha, tatang. Saan nyo nga ibagbaga nga imbaga ka? Tama nga noong tanak. Wen, kanayon asaan nga agaw-awin? Kanayon ti kaawan na dito'y balay. Anya ti impulpulong mo iti amam, ha, Kati? Saan ka nagpulong, nanang? Imawag iti awan kayo. Kat imbaga asaan kayo pa yasim mangpot. Makaungat kanyak ti amayo. Iso ang pumanaw akon. Makaammo kayon. Total, kabailang matan adakda kayo lang iti kapsat mo. Apay ngay apumanaw kayo, nanang. Sa dino ngay ti papanan niyo. Saanan arumbang amamuam. Basta agsingsingpot kayo iti kapsat mo, ha? Agpakpakaasiak, nanang. Saan na kami kumamot a panawan ka ni ading ko? Saan na kun amalapdan, urayan niya ti bagbagam. Saan kun nga ay ayatan ti amayo. Iso ang pumanaw akon. Total, dadakkel kayon. Kabailan yun, ada kayo laeng kan ading mo. Wan, tatang. Pimanawan ni nanang. Baybayan yun ti inayo. Kabailan yung matngatan iti kapsat mo. Nga uray dakda kayo lang dita balay. Sa nabale, tadamat ti kapsat ti inayo dita. Nasingpat mat kada kayo ni Uncle yung Arman, saan ka di? Wan, tatang. Uray ti asawa na, ni Auntie Dayan. Nasingpat-mat kada kami. Nasayat mat nga rod. Ibilin kayo latan kadakwada. Awagak ni Arman, tay bagak apakikit-kita na kayo. Kaano kayo kading agawid, tatang? Ang mga numabayag pahi. Agpauitak iti kwartayo kini ading mo. Sikalatan ti makamo agumatang iti masapsapol yo kini ading mo, ha? Wan, tatang. Nakaumay kayo mo't, Auntie Dayan. Iyag ko ti kwarta nga impawit ni tatang mo. Makaammo ka na mangi budget iti daytoy, ah? Saan kayong agbarbarayo, boy? Kat agrigrig at ngagtrabaho ni tatang yo. Wan, Auntie. Katagyaman, nak. Kat sursuruan yun, ti tumakder iti bukbukod yo. Awan kunsin siya ti inayo. Pinanawan na kayo nga anak na, tasimurot iti sabali a lalaki. Anya? Kasano nga mo yun, dayta, Auntie? Kat isumat ti agdinamag. Adagayam lalaki na anabayag. Ay, unay matan ni nanang. Mas pinili na ti lalaki na. Ngamda kami nga anak na. Saanan aday ta ti panunutan. Tikat di panagadalyo nga agkabsat ti asikasunyo. Saan nyo abaybayan ti panagadalyo? Wan, Auntie. No ada problema, ibagayo lang kada kami ka ni uncle mo. Nalawag. Wan, Auntie. Manang, siyak ti first honor iti pagadalan mi. Talaga? Agpada ta ading. Uray siyak mo. No kasta, awagam nga rodan ni tatang. Tapagawida mo ninton recognition day tayo. Sige nga ron. Awagak ni tatang. Sigurado ang maragsakan lakit di dayjay. Sapay lako mata makaawid. Agawid mo't siguro, manang. Nabayag mo't tanasan ang nagaw-awid. Ay, malagip ko manin ni nanang. Sa dino nga taitan ti ayan na. Saan man la nagparparik na kadata? Diyak kayatan ni nanang. Mangibabain.
Kababain ti mangmangag kong ibagbagada, may papankan kwa na. Oray kaskasano, inatalat tamot. Oray pay, no napatagta ko makon kwa na. Apay nga ron ngay apinanawan na ta. Tatang, agawid kayo Tada kayon to ti mangyukor iti medal mi kani ading ko. Ay na, maragsakan ak una iti detang imbaga manak. Agyaman ak tas saan nyo abinaybayan ti panagadalyo? Para kada kayo, tatang. Saan mi akayat masayang ti bambanogyo kada kami? Imbaglakit din tananakam kayo. Saan kayo nga umalala iti inayo agarang ganjang? Awan ka di ti damag yukan kwa na, tatang? Awan bibiyang kun kankwana. Saan akong nga interesado? Ay, basta agawid kayo nga rod inton recognition day mi tatang. Nabayagon no saan kayo nagawawid. Wen anak, agawid ak. Sige nga rod tatang, kat agyamanak. Agpakada akon, tada pa'y aramidek. Bye! Itata nakagraduar ka ni ti high school. Anya kurso ti kayat mga alaan iti kolehyo? Ay, kayat ko ti agbalin ang maestra, tatang. Kayat kung tumutlaang ti mangisoro di ti lugar tayo. Addakan ka ta anak. No iso ti kayat mo, di iso nga ro ti alaan. Si kamot nga Romeo, anyan tumat a kurso ti kayat mo. Duwala nga natawan, ag kolehyo kan tumaten. Kaya't kumatiag balin na pulis, tatang. Mayat a kurso dayta. Ala, lalaingan nyo nga ro ti agadal. Tay karigatak matimang paadal kada kayo. Uwan, Tatang. 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 Nanang? Agsubli kayon? Kaya't ko kumati ang subli dito'y balay tayo, anak ko. Ibagayo pa'y kanitatang nanang. Sika kumati mangibaga. Mabainak iti amam. Padasam adamagan, no kaya't nang agnaudak manin dito'y balay. Sige, awagak ni tatang. Tatang, nagsubli ni nanang. Mabalin ka no, ngagyan manin dito'y balay. Ibagam iti inam, nga awan lugar nan iti dayta balay. Siyak tinang ipatakder iti dayta balay. Saan nan amabalin ti agnaed? Papanawam ti inam. Ay, uwan tatang. Basta nga ruti ibagak kwa na. Nagpuskol matan ti rupa na. Kalpasan na pimanaw. Ita, agsubli akasla awan anyaman na. Awan babain nakit dia. Sige nga ro tatang. Ibagak day ta nga imbagayo. Nanang, saan kayat ni tatang? Permiti ungat na kada kayo. Maawatak matkit din ni tatang iyo, anak ko. Alangarod, pumanaw akon. Sa dino ka di ti pagnaadan nyo ita, nanang. Iti balay ti asawak ita. Ngaman ano saklaang. Gaputa babae rumit gayam. Kayat kun asinaan. Ngamawan mo't papanakan ako. Kasta ka di. Pasensya kayon Tasaan mo't akayat ni tatang agnaod kayo dito'y balay na. Okay lang ang kanya kanak ko. Maawatak ti amayo. Maragsakan akparakan ka anak ko. Malaksid amang isursuro kan dito'y lugar tayo. Nakaipatakder kan iti bukod mo abalay. Utang ko amin kada kayo daytoy, tatang. Saan ko amaragpat daytoy? No saan dak pinaadal? Obligasyon ko timang paadal kada kayo nga anak ko. Agyaman nagtatang. Kaoreadan sa balya pamilyayo iji bagyo. Saan na kami abinaybayan ka ni ading ko? Gaputa kayat ko anapintas ti agbalin abyagyo, anak ko. Nanang, da kayo ka din dayta?
Nakakutkutong kayo matan. Anak ko, imbag paikan ka. Nasayatan ti kasasaad mo. Addan bukod mo abalay. Utang ko amin ka ni tatang dagitoy, nanang. Agbababawi ak anang panaw kada kayo iti anak ko. Pakawanan na ko ma. Dup-dup pa ak ti babawi. Sa dino ti pagnanaudan nyo ita. Papapanawan da ko ni ti pagnanauda kanak ko. Ngamawan amo kapapanak. Kano talagang awan papanak. Agnaudak to ni iti kalye. Ala, dito'y kayon balay. Saan nga tang agungat ni tatang mo? Siya kung ti makaam mo ang makisao ka ni tatang, nanang. Kumusta mat gayam ni ading mo? Kadwa ni tatang iji bagyo. Iji nag-eskwela iti kinapulis. Maragsakan ak para kada kayo nga agkapsat, anak ko. Imbag man ta nakapasar ka dito'y bagyo, Kathy, anak ko. Gapo taanda kayat ko nga ibaga kada kayo, tatang. Anya day ta? Tatang, kakaasi ita ni nanang. Day ta tidusa na. Gapo iti panang panaw na idi kada kayo. Tatang, diyak ka ba ulan na baybayan ni nanang? Isupay laang ti inami. Diyak maiturad akitaon nga agnaadlatan iti kalye. Anya ti kayat mo asawen. Papapanawon dan iti pagnanaudan na. Awanan sa balya pagkamangan na. Ket, anya nga ron ti kayat mo mapasamak. Ayabak ni nanang iji balay ko. Ta iji nga agnaad. Sapay ko mata umanugot kayo. Ala, baka mo ka nga rod. Total, isumat ti inam. Katagyaman anak, taimpakadampay kanyak day ta desisyon mo. Mangipanagnak adakkel ti respetom kanyak nga amam. Iso sige, palubusan ka iti day ta desisyon mo. Agyaman ak onay, tatang. Da kayo ti pinaka the best at tatang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Cherry. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naragsak ti agtrabaho. Uray narigat ti trabahom. No kaalaam amin akatrabahwam. Ngem no ammom nga adda ti saan amangayat ken ka. Uray nga takalaganan at trabaho. Saan ka anaragsak? Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Hello guys! Adayam amok kada kayo. Kasarsarak na laang iti call center nga ayan tayo. Iso ni Cherry. Cherry, iso ni Daniel, ni Ami, kan ni Rudy. Iso dadag iti barkada. Mabalin mo ti makijoin iti grupo mi, no kayat mo? Apikit din na saan? Awan pa'y mati amok, takabarbaro aklaan. Nice to meet you all, guys. Nice to meet you, Cherry. No kayat mo ti makigrupo kada kami, mabalin mo ti sumurot kadag iti papapanan mi. Mom girl, numalpas nga mi ti duty mi. Mapan kami pa iti paborito mi a beer house, sakbay nga agawid kami. Nairuwam kami, akas di akanayon. Tapno makaturog kami adago, sinto nagawid kami. No kayat mo, mabalin mo ti makikuyog kada kami intun ag-out tayo. Buring mo't ngamin ti biyag, no trabaho balay latan. O anya, umanugot ka kadi, girl? Sige, sumurutak nga rod kada kayo. Tapno makitak mati bagbagayo apapapanan nyo. Oh, agredi tan tanalpasan ti duty. Mapantayon iti ibagbagami kan ka. Ali, sa anak mo uminom. Ngam sumurutak latta kada kayo. Tapno makitak ti bagbagayo apapapanan nyo. Kasta akmat ididamok ditoy. Ngam nakasurusuro akmat lang nga uminom. Kasta ka di? Wan, iso apatsyak. Oray si ka, marwam kan tumat laang. Boring nga minakunada no balay kan trabaho latan. Ah, wan gayam, asino ti kabalay mo? Ni tatang ko. Dudwa kami nga agbibiyag. Ta saan matan anang asawa, manipod na tay day dinanang ko. Ayos nga rod.
Awan mo't siguro ti agunget no aginom ka. Dito iti bagbagami akanayon mi apapapanan. Aginom ka mo ta, uray basit lang. Sana bali, tabir lang daytoy. Cheers, guys! Napait mat gayam tiraman na. Mayroong kan tumot laang. Agdadamo ka pa lang amin nga uminom. Iso ako naman napait. Ang aminton masanay ka. Nasamit tunday ta. Kat. Kumusta mat gayam ti umuna arabi apa nagtrabaho? Saan ka kadimot laang anarigata? Okay lang, mat. Marigatan, siyempre. Ngam ugali siguro ti agdadamo. Agpaiso day ta. Awan mo ti agdadamo, analaingan adagos. Awin gayam. Datanti agkuyog nga agawid inton madamdama, Cherry. Total, asidag lang ti pagaw-awidak iti pagaw-awidan. Addan mangitulod kan ka, girl. Iso nga okay lang na mabartag ka. Saan ka amadanagan ka ni Daniel? Kanasingpat dayta. Kan saan na kaabaybayan? Kumusta mo ti panangitulod kan ni Daniel? Anyang dagiti bagbagana. Dagiti nagtungtungan nyo kung ako ma. Nagtungtungan ni? Awan mo't. Nagdamag laang, no niya ti sigod at trabaho. No asino ti kadwak ije balay mi. Amom, ni Daniel ti muna na barkada. Iso ti pinaka-close ko kada kami nga agbabarkada. Nasingpat ken gentleman. Saan nakapakitaan iti kinabastos. Iso nga iso ti the best para kanya. Kastamat lang tinadlaw ko kankwana. Uray medyo nakainom, natanang amakisasao. Ngam, timadlaw ko kankwana. Kasla di na mo ti agaram. Adan samot bakbakla na. Si kamat, bakla adagos. Amangan mat no di na pa'y nabirukan ti kursonada na babae. Ay na, agtalo atawon min. Ngam aging gaitaawan pa'y nadamag ko nga inaram na. Kasta? Wan. Kan, ibagak man laangan kan ka. Amom, kursonadak ni Daniel. Ururayak na ron nga agaram. Ngam, talagan sa nga dabakbakla na. Sa anak pa'y laang amakasurot kada kayo iti ayuyang yu, ha? Masakit ngamin ni tatang ko. Awan mga sikaso kankwana. Uray siya, guys. Pasak pa ilang. Madamak ng agtumtumariti agas. Gaputa limtig tingipan ko. Agkuyog tanton nga agawid, Cherry. Tapno may san ataksi ti pagluganan ta. Ay, sayang. Saan analagsak no sana kompleto ti barkada? Kasla, boring matan ti uminom. Rason mo lang day ta. Kasta ka matakanayon, no saan ang makasurot ni Daniel. Masadsadot ka maten. Hoy, anya day tang ibagbagam. Sige malangan. Intayon, tapnawan ti may bagbagayo. Kababain mo't ka ni Daniel. Sige nga rod, guys. Ag-enjoy kayo. Tagawid kami matan ni Cherry. Mapantan, Cherry. Agtaksitan. Idisag kan tulatan iti batog yo. Ala, mapantan. Mabalin ka diya bisitaak ni tatang mo, Cherry. Sa anak namin anayruam anasapang agaw-awid. Umayak makikape. Uray, tasak matagbayad iti taksita. Iyam amo ka kinitatang ko. Maragsakan lakit di dayjay no adda makasarsarita na. Maboring mat siguro ijay balayuan niya. Ngam kay kayat ko ngamin akadwaklatan ni tatang ko. Ngam ti adda ijay probinsya ngagmaymaysa. Awan kadwa na ijay. Imbag dito'y tamabantaya. Siyak, met. Agmay sakit ti ababangak. At dadagiti dadakkel ko ijay probinsya. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Awan pa'y. Sikangay. At dan boyfriend mo? Awan pa'y. Kasta. Mabalin ti agaran? Apay nagigtot ka. Napaput ka na kansapay. Ang mga no ibabawim, ti panang bisita kinitatang mo. Saan mo? Si kakit di mo. Kumusta kayong tatang? Sumaysaya at matantirek na, kanak. Ay, gayam tatang.
Ni Daniel, katrabahwak. Umay na kayo bisitaan. Naibagak ngamin masakit kayo. Daniel, iso ni tatang ko. Nasaya at man barok ta nakapasyar ka. Boyfriend na kakadete anak ko. Saan, tatang? Gayem ko. Asidag dito'y tipagaw-awidan na. Iso abinisita na kayo. Kastangag paiso, tatay. Kaya't kayo matabisitaan. Tapno ada makasarsari tayo. Amok kami na boring akanayon ti awan kadwana. Ay, imbagang pa ay barok. Isunsapay kindi ti pagsaksakita ka na. Awan mat ngamin pagwatwatan. Ah? No kayat yo, tata. Sumurot kayo kanyak nga agjogging sagpaminsan. Ay, katuan barok. Mayat day ta pagwatwatan. O sige, agsarsarita kayo pa'y kinitatang ko Daniel. Mangisagana aklaang itimeriendaan tayo. Anak, agar-aram ka di kan ni Daniel. Apay adamdamagin niyo, tatang. Ibagbaga ng haraw di nagjaging kami. Akursunada na ka. Damdamagan ng arod. No kaya't ko kanaw aparakan ka. Anya nga'y tinsong batyo. Ay kaet imbagak asan asyak ti agpilay iti parakan ka. No di kat si ka mismo. Kinapudno na, tatang. Natnagan tirik na kan kwa na. Gaputan na singpat. Kan naasidagmat ka na kayo. Ngam ti problema. Kasla mabainak itigayam ko. Kursunada ngamin ni Alice. Urayan na laang nga agaram kan kwa na. Ay, day ta tinarigat anak ko. No kursunada mat gayam tigayam mo. Ay, sigurado, kagura na ka. Ngamawan maaramidan na, no saan mat akursunada ni Daniel. Uray aguray iti mano atawain. Awan ti mauray na, no saan akursunada ti may sa alalaki. Day tangarod ti problema kita, tatang. Kasano asong batak? No amukmat nga adag sakit tinakam na. No man nakawat matkit day, mawatan na siguro. Asaan akursunada ni Daniel? No di kat sika, ti kayat na. Cherry, kaano na kadi asong batan? At nakadimat lang namnamakan ka? Wano, andan sa bali akayat mo. Asino kumangay man? Apay nga rod adinak pala asong batan. Di na kadi kayat. Kwa ngamin, Daniel. Madlaw ko akursunada na kani Alice. Amok, urayan na ti panagdaton mo ken kwa na. Panagkunam kadi, kat saan ko anadlaw dayta? Saan ko akayat ni Alice? Sikati kayat ko. Yep. Saan nak nga taakaguran? Numaamon na nga agayan ayatan? Apay ko maakagura na ka. Kat saan ko matakayan ayat? No talaga nga ay ayatan na. Saan kang hagbutan ka ni Alice? Kan awan ti rumbang apagbutngam. Tawan mat pagbasulam, no sumbatan nak. Sige man laangan. Aklo na kung ti panagayat mo. Makamuditan. Ngam, ad ako makidawat. Anya day tayo? Numabalin ko ma, isardeng man ti aginom. No kas ti amal pas ti trabaho. Kayat ko, agawit ta na dagos. Aguyog ta nga agawit. Kayat ko nga minti aginanan no kas ti amal pas ti trabaho. Day talaga yan. Apay kidi na saan. Kayat ko pa'y kidi anitatang mo ti makabanding ta. Agyaman no kas na, Daniel. Anya ka di nagtungtungan nyo ka ni Daniel, ha? Lumiklik-lik kayo mo to ni ti grupo. Saan kayo mo to na sumursurot kada kami? Da kayo mo't pang tiyagkuy-kuyog. Alice, adda ko maibagakan ka. Nagaram ni Daniel kanyak, kat sinong bata kon. Kat napagnuman mi, asaan kami nga aginom numalpas ti trabaho. Kasjay. Kalpasan nga inyam amu kakenkwana, agawam meten kada kami.
Siguro, iparit mo nga aginom, tapno masolom. Awan ka diti karbangak no bilang, kat kaayan-ayat ko man. Ampang kakit dia babae, ah. Apagbit lang nga inaram na ka, sinong batang mo tan adagos? Ita, paritan pa yan asumurot kada kami? No saan mo akayat ti aginom, saan mo aparitan asumurot kada kami? Tada kami tinabayagan nga agamam mo. Mas daawak mammat ka ni Daniel. Noon niya launay tinakita na kan ka, takabailan na nga isukat ti panagkakadwami iti mano at tawan. Sige, bayam ta ibagakan ko na dayta. Rumbang laang, inyam amok laang kan ka. Ita, kayat mon, ayadayo kada kami? Naglaingan day ta a babae, takas takit din ti panagsasaon na ken ka. Kat sika, umanugot ka mat iti kayat na. Awan ti pakibiyangan na, no saan kon akayat ti sumurot iti grupo. Sumurot kalatan. Tapno awanan maibagbagana. Saan ati kayat na ti masurot? Saan ako na sumurot kadakwada? Unang, kaguran naktulakit ti. Diyak kaya ti makiapagan ko na, Daniel. Iso please. Siyak ti makisaukan kwa na. Nasingpet ka ngamin unay. Sung bata mat ngamin ah. Sa anak ana iruam ang makiap-apa, Daniel. Bayan, siyak ti makisarita kan kwa na. Kumusta mat ti trabaho, anak? Saan ana saya at tatang? Ah, Nasakit tinakam ni Alice kanya. Saanin ana saya at titrato na kanya. Kuskusilapan naklatan. gapo kaday, ta sinong bata mo ni Daniel. Uwan tatang, ipapaidam ko kano kadakwada. Ngam oray mo't ni Daniel. Dinan kayat ti sumurot kadakwada. Uray ibagbagak asumurot latta. Kasano nga rodan da ita? Takas tamat ang titrato kan katigayam mau. Diyak amo no makapagbayagak pa'y iti trabaho, tatang. Talaga, mat. Anya timpakpakan mo ka ni Daniel, takas taunay ti panangisakit na kan ka. Anya ti kayat masawan. Kinasaunak, kat bali wala laangan ti nagkakadwaan mi. Saanan anasaya at ti panakisauna kanya. Gaputan amuna kan, kaslaawan mo tan patag ti nagkakadwaan mi. Pasensya ka na kuman. Ngam ibagbagak mat asumurot latta kada kayo. Ulbod ka, babae. Saan ka na kaya tagayam? Numabalin, jakon kaya ta makita ti rupam. Anya nga ro ti plano mita, no kayat mo ti agresign. Sa dino ti pagtrabawam. Nakasaok ni Ami. Duadamot gaya man kin ni Rudy. Adda ap-applyan na. Kayat nakanon ti ag home base. Iso apadasak mat ti ag-apply. Addakan ka dayta, no dayta ti desisyon mo. Ngam no siyak, dito yaklat ta. Sayang amin ti talo at taon kon, no agit katak pay lang ditoy. Amangan mat no di mo mapanawan ni Alice. Di ka kumagselos kan kwa na. Tauraan niya ti aramidan na. Saan ko ang magustuhan? Umanugot akla nga agresign ka. Tadyak kayat amarigatan ka. Gapo iti aramidan na. Amok matirigat ti agtrabaho. Nga dati saan mo akakinkin na awatan. Saan kamot lang anaragsak asumrak iti trabahom no kasta. Gaputa na padasak matlaang dayta. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo, arag pailingad iti nagan a Carol, manipod iti bengget. Kastiman ti konana. Dear Mr. Lonely, konsumisyon ko ti asawak, gapo ta napagklan a babaero. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo. Ani Carol, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay akas jay ti anak yu, tatang. Siya ko ti dumaw dawat iti pamakawaan anak ko. Bagbaga akmat ti anak ko. Hangam awan dengdenggen na. Ay ayat akunay ti anak yu, tatang. Kadyak kayat nga agsina kami.
Day tamat ti ibagbaga na kanyak, anak ko. Di naman laang kayat nga agsina kayaw. Ngamjak maawatan, no apay nga agbababae. Marigrigatan akong tatang. Di ka madanagan, anak ko. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Agyaman ak tatang. Kat pasensya kayo lakuman. Tada kayo ti pangibagbagak iti parikot ko. Awan problema di ta, anak ko. Umasideg ka laang kanyak. No kasta nga da parikot yu kanitaw na eh. Diya ka mo no anya ti impakpakan kan kaday tato ni. Agdadata lang nga ruda na babaero, ngam saan mo pa'y laang amasinaan. Mama, 5 ti anak mi. Kasano ko maasinaak ngay? Baybay amlat ta nga rudan agbababae. Bayan nyo ditan nga aramidan na ti kayat na, mama. Ay, diya ka mo kan kano apay asaan mo amasinaan. Tunggal komprontarat mat ngamin. Kat kunana asinaan ng ti babae na. Kaputa, da kami kano ti pamilya na. Da kami ti pilyan na. Anya ay ti problema ti asawam. Anya pa'y laang ti sapulan na kan ka. Kat dakdakkel pa'y ti maipaspastrak mo akwarta ngam iso. Talaga siguro akatatao na ti babaero, mama. Kasaum ngamin ati asawam, nunasken abalagam, aramidam. Sige, mama. Kasaritak ti asawa. Ala, agtugaw katamangantan. Imo nang dagiti ubing, tada sarek da iti pagadalan. Imamangay. Ne, aday tamat gaya man ni mama. Isun ti umululog iti agdan. Mama, umay kayon, tamangan tayon. Napunasan ti ganas ko amangan. Umuna kayon, sumaruno akton. Agigidan tayo, mama. Di ka kayat akasango. Mama, anya ka din day tapa nagsasauyo. No si ka kat kay kayat mo akasango ti asawam. Saan kanya, Karol? Sige nga rod, mama. Sumaruno kay ton amangan. Talaga anagmadi ti panagsasao kanyak ti inam. Paspasensya amla ko man ni Mama Tony. Amo ba't ti makagapo? No apay akas jay ti trato kan ni Mama. Saan mo nga irason ti inam? Gaputa sipod pa'y. Saan nak akayat na parakin ka? Amo mat gayam asaan nakakayat. Ngam apay nga inyad addam pay laang tinagaramid iti banag. Akarkaro apang guraan na ka. Huston, jakon kayat na pagsaritaan taday ta abanag. Carol, apay akaslan na gunagman ang ti pampanunutam. Pimasyar ngamin ni Mama Ijabalay. Kakaasi akmanan ama ipit kadakwada ka ni Tony. No apay mat ngamin akas taunay ti panangisakit mo kan ni Tony. Saan ko mat nga isaksakit? Diyak lang amin kayat nga agsina kami. Bili bakit di ay ti kinamartir mo? Saan ka di nga uray dya inalam idi aparaw awir iti anak yo? Kat pinabain ha? Dayta ti agpayso. Ngam awan sa bali anang ibagaak iti dayta no di si kalaang. Gapo ta mabuteng ka amang ibagakan ni mamam? Sigurado pagsasawan na ni Tony iti saan amalamlamot ti aso. Kasta ti rumbang ka ni Tony. No maminsan, baybay aklatan ni Tony. Ngamin, saan ko ama ipaay ti tarigagay na maadaan iti anak alalaki? Kat, day ta ti rason na tapno agbabae? Sala ka no sumardeng iti kalukwan nga aramidan na no maipayak iti anak alalaki. Apay aya, Carol. Saan mon akayat ti agsikog? 5 ti anak miya puro babae, Lulu. Anya nga iti ammom, no lalakin tun ti sumaruno. Nalipatam ka din, anarigatan ak anaganak iti naudi a panaganak ko. Iso akas lamabutang akon nga agsikog. Kaano ka di nga agawin ni mama? Apay,
Kayat mo na pagawidan ni mama. Kaslamat ngamin kanayon asipsiputan na tigaraw ko. Isak sakit na klaang ni mama. Gaputaam mo na ti aramid mo. Di ta kadimanan ti pagturungan ti saritaan ta. Katagpay sumat saan ka di? Amom, naibaga kun ken ka. No maipaayan nak iti anak alalaki. Agbalbaliwak ang maming pinsan. Amumat amabot nga kun nga agsikog to ni. Anya ti pagbutngam. Ospital mo ti paganakam no bilang. No kasta, kayat mo nga igaasang gasat ko ti biyag ko. Kayat ko launa ti maaddaan iti junior. Dahi ti ipakpakaasik ken ka. Ngam apay kasla nagrigat apat gam dahi akid daw ko. Talaga nga awan manaknakam ti asawam. No talaga nga'y ayatan na ka. Saan na nga ipilit ti may sa abanag apagpaggadan ti biyag mo? Mama, kasla kayat kun apat ganti asawak. Barang iso ti pagbaliwan na. Anya, kano ka di apanunutam at ti bagim? Ti bukod mo apagragsakan. Saan kat ati asawam latan ti pampanunutam? Mama, oray siyak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak alalaki. Ngam iha, amumat nga agpagad ti biyag mo. Kan kinunam idi, apulusan asaan mo akayat ti agsikog. Idi ta, mama. Ngam ita, nagbaliwan ti panunot ko. Kayat kun ti makigasang gasat. Saan nyo kadimot akayat ti maadaan iti lalaki nga apo ko? Kayat ko, iha. Ngam napatpatag ti biyag mo para kanya. Sanda ka pakadanagan, mama. Patsyag akabaalak manan ti agsikog. Anya? Anya? Kunak man numabutan kan nga agsikog. Oray maudin a panagsikog ko, lolo. Anya ti amok no lalakin ton. Kita man nga agpaiso dayta panagayat mo iti asawa. Barang isumutan ti pagbaliwan na, lolo. Bareng no adda pa'y panagbaliw na. Mangnamnamak nga agbaliw ti asawak. No maitad ko ti arapap na maadaan iti anak kalalaki. Ay, Bili, baka talaga kan ka, gayam. Nagswerte mo tanda dya at Tony, tasi ka tinagbalin nga asawa na. Agpakada ako iha. Umayak tumanan pumasyar no kailiw kun tumanan dagiti apo ko. Agyaman iti panang pasyaryo kada kami, mama. Awan na nyaman na, iha. Ipatulod kayon kani Manang Lira ija paradaan ti boss, mama. Saanan? Kabaulak mo't. Saan, mama? Ni Manang Lira ti mang bit-bit iti awit yo. Ala, si kaman laangan ti bakam mo. Naitulod mo ka din ni mama? Wan, Carol. Anya ti bagbagakan ka ni mama? Nagdamdamag. No kanayon kayo nga agapak ka ni Tony. Kat, anya tinsungbat mo? Sa anaklatan ang nagistorya iti pagdanagan na. Isupe apang panunutan na. Nasayaat mo't nga rod. Kan imbilin na kanyak, asaan ka kano abaybayan. Numabalin, saan na akayat nga agsikugkan. Sapay la kuma, tanukas pangarigan agsikugak. Patgan mo't ti Diyos tinabayagan at arigagay mi. No kasta, kayat mo pa iti agsikog. Uray maudin a panagsikog ko, Manang Lira. Ay, makapadanag mat lang nga rod, Carol. Malagip ko lakat nga rod tirigat mo, idinagpasngay ka. Sana ka pakadanagan, Manang Lira. Kabailak da ito eh. No kasta, masikog ka bakit? Wanla kay kagap-gapok ija ospital. Ano, sapay ako matalalakin bakit? Agkararagta. Asapay la ko matalalaki matanda ito eh. Wan bakit? Katsyak na tan ti kararagsakan nga ama no maadaan na kiti lalaki nga anak. Tin karim kanya ka. Agbalbaliw ka no may payan ka iti lalaki nga anak. Wan bakit? Promise.
Wen mama, pudno ang masikuga kon. No kasta nga rod, saan mo aliw-liwayan ti kanayo na mapanagpa-check up iha? Wen mama, saan ang masapul nga ibagayo? Tayso at talaga ti aramidag. Nasaya at mat nga rod. At sapay la kumata lalakin da ita. Sapay la mama. Anya ti planom iha. Ipa-ultrasound mo tapno maamwam adakos no lalaki wenno babae. Saan mama? Kayat ko a surprise. Mala, makamu ka nga rod no day tati kayat mo. Basta saan mo abaybay antipagim. Wen mama, awan pagdanagan nyo kanya. Ay na, madlawan ti tiyan mo. Makapa-excited matlang arod. Wen nga rod lulu. Uray siyak. Kasla kayat kon ama-amuan no babae wano lalaki daytoy. Sapay la kuma, talalaki daytan. No lalaki daytoy. Siguro, agbaliwan ang mamimpinsan ti asawa. Ngata, kasanon no babae? Ha? Saan nga agbaliw? Kasjay? Diyak mo, lulu. An-ano samlatan? Tunggal adda maamuam nga aramid na? Isongarod nga ikarkararag ko. Alalaki ko matipas ngay ko, lulu. Mabalin mo samat ng ti agpa-ultrasound bakit? Tapno maamuantan na babae wano lalaki ti sikog mo. Diyak kayat to ni. Kayat ko ang maamuan tanto. Into nagpasngaya kon. Nga magagaranak nga ruden. Agtutur ka. Kayat ko a surprise. Noon niya ti gender ti pasngay ko. Alamalangan, naisot kayat mo. Kasano no babae man ang ti pasngay ko. Saan na kumamata dismayaan bakit? Saan ka kadi asumardang iti kalukwam? No babae iti ipasngay ko? Tiyak kaya taday tati pagsaritaan ta. Ang mga nun niya pati agbalin nga epekto dahi iti sikog mo. Nala, maturog takit di. Anay ko, Tony. Aga nakaksamatan. Agringkan, tamapantay di ospital. Kasta ka di? Ay, mabit lang nga rin sa ganak ilugan. Tuktukom nga rin ti kwarto ni Manang Lira. Iso ti kadwata pa ni di ospital. Uwan bakit? O niya, kabaalam ka di pa yung ebturan ti sakit ti tiyan mo. Wan, basta darasam laang nga isagana jalugan. Alang rin bakit? Apaman ang may saganak. Sublian ka asakroyan, taipan ka itilugan. Ay napakit, lalaki timpas ngay mo. Awan nga ron lakay. Kamawdyanan na. Naipayan kamatlaangan iti lalaki nga anak. Kastigayam tirik na ti Adan Junior na, bakit? Namnama akong ti panagbalbaliw mo, Tony. Win, namnamaam na itabakit. Siguro, no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, agbaliw mo ti trato na kan ka. Jaglam mo. Ang makita kitinam kat kaslawan na saya at nga aramid ko. Mapamasol mo ka din ni Mama. Uray pa nga taawan dakas nga aramidag. Iti kaano man, saan nakamaguston ni Mama kas manugang. Atap mo lang ang dayta, Tony. Ngam no makita ni Mama ti panagbalbaliw mo, imposible asan nga agbaliw ti trato na kan ka. Hello, everybody! Ayan ti apukok. Mailiwak manan iti lalaki nga apukok. Adda kayo matgaya man, Mama. Imunag aklatan ta nakalukat mo ti ruangan. Ayan ti apukok, iha. Patpaturugan ni Tony iji kwarto, Mama. Anya, ni Tony ti mang patpaturog. Wan, Mama. Milagro, tamaanusan na ti agaw-awer. Wan, Mama. Dakalan ti nagbaliwan ti asawak. Agpaiso. Wan, kunaktumat, Mama. No kasta, pinaypaiso na tinagbalbaliw. Wan, Mama. Nasaya at matngarod no kasta, iha. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon, Mama.
Sumarununtun ni Tony inton mapaturog na ni baby. Nasaya at matno ko naman nagbalbaliwan ti asawa, miha. Wan nga rod, mama. Nagpaydo matiragsak ita ti asawak. Bakit? Napaturog ko ni Junior. Umay ka nga rodan, tagsasangot tayon kada mamaamangan. Ay, umuna kay latan bakit? Samangan no, di na kayat ni mama akasango. O may kakit din, tagsasango tayon. Agpaiso mama? Kayat da ko nakasango? Kayat mo ka di tayo babawik. Ha? Umay kakit din, Tony. Tama nga no, agbaliw pa iti panuunot ni mama.